Bwa nyuma yo kwetonganaho kikashangwangwa bati barakopere nuko ekitongole kya UNEB okurebuzo byabe byabire bukwasurwe abarukwe bembere ishomero rya Mabera nibasima bazira okugumisereza mpaka orutaro rubabire barumu barusingwire. Kana bazire ni basima abo kintu cyumwakozire mwe kutwe bajya mu bakutebero nkanebero ebirebi ebaruru kugireta bajitwa DS district inspector of schools muri mutumu no kujitwa mwe twakoze tuzatfumura abazire abantu batera namwe nyenda kwesa somiso garanga umwe twatibihamwe rangana mwe na sasire umwe twatibya kugira ngo tukuri ngisaba giraki abazire hona ba director bishomereri basimira beja gukora kurungi kandi bashaba bazira kugumiza muno bashomesa abana babo mashomera gubarukubasa. Tukaza mu inebu abari bintu baje bata bakoraje niyo shonga mu kibazo ziringa zirya ngweni uyo kandi shora kuri hatu buryo ukuri wowe bose giye kumukubara hatu buretera chumwe dere bakwadari bakukwija beteberere umugandi government ari umuntebekana sazo kombeka seed school omutawuno kanso yabe kurungu omu district ya Rukunjiri akoyo mate seed school ejine ija kumaraho billion 1 na miliyoni 980 kandi aba company yacu Nombe Nyaruzinga Construction Limited nibo bakwasirwe mpatane nekiraro umurimo gonagono kutambula obulungi contract obo omuntu abera afunye omulimo abera ino kolaki okubera nga bamukeberako era ekirungi abantu nga community yo yinetegefu okuba nti ejja keberanga kuki okulaba nti kubanga kino tubalaze nti kintu kyabwe kiyamba baana baabwe abamu kumu olutalo temulumanyi n'olutalo lwalimu abantu bangi okusalawo seed school ekoleki ejje wano era mukubireko mu ngalo onalebo jimu mukwezi anga y'omuntu nzambeerako nnyo bwese kirona misana sente zokukora omurimo ogu zahikira akaunti ya district ya Rukunjiri kandi okombeka no kuyija kutanduka mu bwire butari bwahare. So and this is the time to start as we are here launch or do the groundbreaking for this project. Totoro yayo miliyoni 19 makumyana kandi ugo murumo niza gukora umbwire buke bampa amezi 18 nimbasa gukora amezi 12 abatura n'abembezi basimire government ahawe ntungukeji abantu bingi bashemererwa basima government bakunda government nangwa na minister witu onare buje muheza kwa katuyamba changu akakutwagire Kampala yatwendosingira abana bitoye babona konka ihati atwabona obuheretsa bwa hihi tumusimira kimwe munonga abo tereze ntunguka omuri town council kuri Gashakwa Dan basubiye